point isandla esiqeda ubupha nenhlupheko kolikaMthani inalo umusa bawutapa bawushiya imbane okwabantu bexebula umkhoma nasenyoni khahlela uliqoshe lapho ngokikade ezikokhuluma gala kajane uphume kanjani khulu ukuthi axega masunga sigonyela uphunywa emphethe inyenge lezedlule beyikakile ibelethe ishume emhlabeni ngithanda sizansi umhlaba wonke nezinkalo zonke. Cha ngifuna nje ukubonga ngisebenze kahle lapha eGoli this week ngeMonday nangiTuesday ngisebenze kahle kakhulu ngiyabonga kakhulu kubona bonke andade bekhona namhlanje ke ngikhona ngila eNewcastle ngila kweDlamini nginalapha futhi nje bakulesithathu nakhona kuhamba hlayi phela nasi lesigodlo lesi uyabuka nje nalana kodwa kusese busy ngisahlela ngisapheka ngisabeka in order nabafuthu kwelaba ngosiyami indoda enkulu ngiyezwa abantu bakuphupha amabelele ndoda wena bakuphupha amabelele abantu uyezwa mfowethu ngithanga utshele wonke umuntu futhi ophuphe le ndoda uphupha le ndoda azi ukuthi uprotected uvikelekile azi ukuthi uprotected ngalendlela le edide usathane uvikelekile. Ngifuna nje ukubonga kakhulu nabantu lapha kunabantu nje ababuya bathini enkangala lapha Bronxspruit ya inkangala. Ngiyabonga kakhulu nje your support guys, ngiyabonga kakhulu konke driver nje all the way hambe njikeleze and into engiyithandayo ngabantu and engifuna ukuthi nobani I understand mina njengodokotela uNgcebehla ngikhuluma zonke izinto la mangabe ngishutha ngisuke ngiyishuthela mangishutha ngisuke ngiyishuthela njalo ukuthi ngisuke ngikhuluma izinto ezijulile no izinto ezijulile zila ekhaya phela zila ekhaya izinto ezijulile angeke ngikwazi ukukhuluma ngazo kodwa nje zila ekhaya and also zila ekhaya ayikho into engekho la ekhaya niyazwa niphela ayikho into engekho isiZulu asitoliko yani mangathiwa ngitolika isiZulu hayi nawu bobonke hayi no kusho ukuthi angenzi kahle kodwa nje isiZulu asitoliko and enye into kuma product wami bafowethu if awusebenzisa umuthi and if awufuni futhi umuthi bakhona abantu abanjani nasi isiwasho sami mangithi nasi isiwasho sami zikhona zonke izinto ezingakulekelela especially makuthiwa uyasonda bangizwa into abasondayo man ayisuka makuthiwa uyasonda nje uyangizwa man awusefuna ngichaze futhi makuthiwa uyasonda nasi isiwasho sami and hayi ukuthi lesi kuphela kuneziwasho akhona amandla omgodi enza yonke into amandla omgodi noma bethu ufuna ukwenza ini noma bethu ufuna ukwenza ini ukhona unodabula idwethu ngebhada kaBhoseki ufuna ukuthi uzozomlanda la kimi sizokhuluma into ejulile nawe kodwa nje mawuthi usebenzisa umuthi fonele inombolo yami phela 073 219 664 and the more ifonela leyo nombolo hayi sokhuluma yonke into and the more ufona ku during the day please tell my PA ukuthi no sisi ngicela ukukhuluma noDokotela uNcwaba ngicela ukukhuluma noDokotela uNcwaba ngoba le phone angiyiphathi isizathu esenza ukuthi ngingayiphathi njengoba manje ukubuka nje laphandle hayi kumbondelene nami ngizengcine ngiswele isikhathi sokuthi ngiyomaya manje kodwa if uyangifuna ngempela tshela nje iPA lapha uthi no ayinginikeze ifoni noma uthi ngicela uDokotela angifonele kule nombolo yami ngendlela nje ngingekhe ngakhona immediately ngizokushayela ngikhulume nawe ngoba into engiyiunderstandayo akekho umuntu ongifonela ngoba ejabule akekho futhi umuntu ofonela my number ebhorekile everyone ofonela inamba yami
it's because usuke engifuna ngempela. So ke manje nami kumele ukuthi ethi kuthi izandla ziyagezana. Mawufonile ngikufonile futhi back. Ngiyayicelela. Ngifuna nje ngoJanuary sishintshe indlela yokusebenza. Yes. Senze sure ukuthi siyatholana. Ngiyayibuka nama comment eno la ni complain ukuthi hey dokotela simthole dokotela this and that no. Manje iloko engusho if ufuna nje mina phone kusemini uthi ngisacela ungikhulumise nodokotela and I'll make sure even ama SMSs wena engibhalela wona I will reply it as from today we 21 22 23 yeah 22 yeah namhlanje we 22 zika January yonke i-SMS ezakimi ngizoyiphendula if uyangifuna futhi ngifone ngake ngathi dala ngathi noma uthanda unemali yokubhaza uthi kusacela udokotela wami usisi lo ifone ozoyiletha kimi bese ngiyakufonela mina uma spendi airtime yakho ngekhona sikhonela phela lokho ekutheni sisizane nasi nje siwasho sami nje lesi sami yasibona esami lesi mawusifaka nje emanzini sivele siphenduke sibe amanzi ya umadoda ayi intombi epinki uyellow bone ngizama njalo ukunikhombisa ukuthi ngiyanikhuza the way ngipackage ngakhona iwasho nje zonke lezi umavula kuvaliwe ke lo hawu madoda amakhulu hey umavula kuvaliwe umuthi nje hadla suka ayi ngasuka hamba futhi ngiyakutshela ukuthi hamba nawe uzobona uzosho ukuthi hey hayi ngiyakutshela uyayibuka nje le ndaba le bese uyanga emlonyeni ukhulume naye 2 yespoon hayi akukho kungekho bafundi akukho kungekho lamadoda ke lawo mkhulu adla lelo khuza iMthule ayitholakali ke la ayitholakali la eMzansi ngeke ngichaze ukuthi why kodwa nje adla iM2 yiloko nje ngingakusho niphile Nkosi yami ngiyanithanda kakhulu ngithandiswa kwemali uyazi mangithi ukuthandiswa kwemali kanti nansi indaba ngicishe ngiyilibala kunabafowethu athi umuntu uyalala idokotela ebusuku ngikuphupha ngendlela eyisimanga ngeke phela uhlalo ungangiphuphi hayi madoda uyayazi ngeke uhlalo ungangiphuphi and ngeke nihlale ningangiphuphi ngoba phela amandla omgodi lapha mangiyowalanda phansi ngibuya nawo ungakhulumisa ukuthi ezweni akube nje bonke abantu abangiphilelayo bonke abantu abangibuka njengamanje ungibuka lapho ku-YouTube yakho nje ungibuka ku-YouTube yakho mina immediately ungibuka ngiyaconnecta nawe ngiyanihlebela ama-secret yami ngiyaconnecta nawe ngalesikhathi ungibuka mina ngibuka inhlupheko yakho ngibuka usizi lakho ukuthi why ungibuka ngoba kunalento behind wena eyinhlupheko ewusizi and lento eyinhlupheko ngiyayizonda yona inhlupheko wena nobubi
wena nhlupheko nobubi ayifuthi awuthi ngisho ukugcina ngiyacela ningixolele bafowethu ningixolele ngiphinde ngisho ngeke ngiyaqala ngiyagcina ngiphinde ngisho nanhlupheko umbombo wakho ngiphinde ngisho yes ngiyaxolisa ngiphinde ngiphinde ngiyakuzonda wena nhlupheko and wonke umuntu ongibukayo nginale believe ukuthi ungibuka ngoba kuna something esuke ipush that's why ungibuka so nje ubungibuka whatever problem onayo lapha endlini or either emsebenzini or wherever la ukhona ngicela ukuthi namhlanje iflasheke namhlanje ngiyayicelela leyo nto yakhe ephethe ewudoti njengoba bekuzonda nje abantu and uyazi ukuthi mawuzondwa abantu kokunye kuyafuna ukuthi ujabule ngoba basuke bebona something ukuthi la kune potential thizeni and ekhona enkulu because ngeke bamane basweleke bakuzonde bakubona mawungakufike la kimi strong empela khona into engenzeka kuwe yabona babuyiko bekuzonda babona nabo ayeyeye le furdom le mayake efike kumncwabe yahlehla babonde bafika la kimi hayi aluyo libuyayo bekuyilokho nje nokuthi nje ngifuna ukuthi ngihlale ngisho ukuthi hayi udokotela ukhona njalo ngolesine sengiyeke ngihlalele nje nabefundisi sixoxa ulimi lasesontweni hayi niyangizwa mangayiphela ngilokhu hayi sixoxe ulimi lasesontweni ngabe usonta kuliphi bandla ngabe usonta kuphi noma you are welcome ukuthi ungeza sixoxe ulimi lasezulwini every Thursday sixoxe ulimi lasezulwini ngolesihlanu ngenza noma ngabe yini osuke uyifuna uyifisa ngabe uyabhetha ngabe udlala ucasino noma ubhetha muphi umbhetho noma muphi umdlalo noma wenza which gambling ngolesihlanu yimi nawe estikini ngomgqibelo phela ngibuye ngiyolunguza lapha ekuthandazeni ngomgqibelo ngithanda nonke bafowethu enhla nasezantsi umhlaba wonke and mabekuzonda abantu ngifuna ukutshela lento ungaphazamiseki ungaphatheki kabi bakuzonda babebona vele ukuthi kuwe kunalento uphathiswe yona and enye into engifuna ukutshela abantu engibasizayo yazi mangikwe ngakusiza let's say mhlawumbe khona nje abakuzonda bethu 12 and umtshele umuntu othi 12 uthi why yena ukubona ukuthi uthwele nje ngoba ephethwe umona yazi ukuthi omunye umuntu ade ngikhuluma naye uthi ukuphila uyazenzela if umuntu akafuna ukuphila ufuna ukuhlala nje isidwedwe izithingithingi ebukana okwakhe kanjani angithi kwenziwa ngiphefumula it's my choice ukuthi ngiphefumule if angifuni ukuphefumula futhi ukuthanda kwami ngizoyithulela ngingaphefumuli and mangingeza ukuphefumula I will die yaba so manje nomuntu mayizokubona wena uphethe nathi siwesho sikaNgcobo bathi awusuphethe lezinto zalomuntu uthwele ichoice yakho yena ufuna ukuhlala nje beyisithingithingi adlala amakhadi aphupha amaphupho umshayina adlala inombolo okwakhe awungendawo nalapho njobe le round nje nelanga round nelanga ebuka ukuthi next door udliweni next door kunjani okwakhe na isiphiwo sakhe ukuthi abeyisishipi nje obeyisishipi wena uzala ngugesa and ngifuna nokubonga kuma client alo ifika la kaDlamini babuyile njengoba bebuyile ngiyabageza
wonke umuntu obuyayo ethi ngibuyile baBdlamini qala phansi ngigeze sivuselele susa insila sivuselele semvusele ngithi hamba athi baBdlamini manje ngisakhanyisa ngithi nayahamba anti bengizogeza ungwala ekhaya wena njengoba kade ngenze nje lendlu njengoba ngenze lendlu ngifuna lokuthi wonke umuntu ozofika naye ngimgeze ngiqale phansi why ngimqala phansi ingoba nami isigodla sengisiqale phansi phela yonke into hayi man ayisuka hayi senifuna ngichaze phela yonke into man phela iyabuya wodwa ukuze izo uNkulunkulu angisize 073 219 664 and abanye abantu bangibuza ukuthi Dlamini why unenombolo eyodwa it's because of ngisaba lento ukuthi bese ngiyabuya ngizothi sengihekhelwe inamba angifuni ukuba nenamba eziningi konke lezi ezinye izishiphi zeinamba ebhala ukuthi umngcwabo uhlehlile ubathwa lapha ku Facebook angenze lutho inamba yami nje yodwa 073 219 664 that's why ngihlonipha ukuthi if ukuthi uyangena mhlawumbe ngene just send the SMS ibe mfishane or either just send WhatsApp uthi baBdlamini please thinta me baBdlamini please yes please dokotela please thinta me yes dokotela please man thinta me I'll do that. Why? Because 2025 ngifuna ukuhamba ngolunyo nyawo ngifuna ukunyathela ngolunyo nyawo ngifuna ukunyathela ngolunyo nyawo ukuthi abantu bami sibe njena nabo singagcini ngokukhuluma nje ngingagcini ngokukhuluma la but uthothi ucingweni ngisatholakala uthothi ama message ngisaphendula uNkulunkulu angibusise niphile nonke ngiyanithanda ngendlela eyisimanga bayo.